шабоз ман қарднегум меган хармакав мадина рафтай омадай ҳамун хари порсона мара занг бизан ман қатит гап мезанам ҳамин мара занг бизан Хушхаба авиакасаи бобои ландгари инсоф. салом алейкум бардори азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. Бардори азиз, ана аз шумо хоҳиш мекунам лайк, комментария, подписатсияро фаромӯш накунед ширбачаҳо. Баъд амҷа як авиакаса мемра бардори азиз, мақсад кадом муддат ки билетҳои арзон мехоҳен, марҳамат амин номеро занг бизанен. ана ҳами бародар мақсад дар занготон ҷавоб мета, фақат дар ватсапш илтимос бинависонен. ана ватсапшро бинависен, агар номерш ки кор накард дар ватсапш бинависонен, галасаҳо рӯй кунен, ҳамаша ба пуррагӣ ҷавоб мета. хайр масъалаи харидан, масъалаи дар хиёнат карданаш бародаро, ҷавобгариш дар калаи ма ҷавоб мегум худам. Комита дагом фан кард, ягом мошенники, ягом исусан, ма худам ҷавоб мегум. Но атак бигирам дар телефона ӯ ҷавоб мета, ма ҷавоб дода наметавонам бародаро. Чӣ хеле ки меган менеҷер. Барои ҳамқа бародаро занг бизанем, иншоалло мо як масъалада омадаистем ки иншоалло ки хуб мешава. Барои муҳоҷиро ҳам кӯшиш мекунем ки ана билети арзонам ягон тишда хатяби дар як моҳ як тиша ягон падарка, ягон мисусан кунем. Иншоалло кӯшиш мекунем бародаро. баъд бародарои азиз, дар масъалаи тамир шонемси бародармон, шонемси бародар худованд ҳаҷи кагида парвардигор қабул гардона. Бародари азиз, мо алҳамдулилло як бор видео кардем, ид дигим борае мекунем, ид далшиам дар кор шава мекунем. барои ки барои моро як лишна, барои мара як бародари беҳтарини. ма шаҳбозҷон бародар, ма навроро бисёр тамошо мекунам. ана меган хармакав мадина рафтай омадай ҳамун хари порсона меган, ким чӣ хел ҳамита гапҳо гап задаистана. ана ҳарчи мегам бародари азиз, ме як гап мегум да бародар. агар ин пешравии ки ту доштӣ, пешравие ки дар ту буд, ин коре ки ту пешаш бурдаиста буде, худо донааст, агар дар ҳамво мебудан ҳамин корро ҳамво пеш намебурдан. гӯш кунем бародари азиз, комент ки баъд набурен дар промои эфир нагӯен ки ана фалони намёг метав, чи бе намёг гап мезанем. гап дори мара занг бизан, ман қатит гап мезанам. ҳамин мара занг бизан, ҳамин комент ки ба худат мекаши, мара занг бизан, мара дад мегӯм ки ҳо ман тра мегӯм, ягон гап дори, бо дар кор шава қатит во мехӯрам. И айрӯи бахагиш нестай, и айрӯи зуриш нестай. Просто баъзан вақт нигаҳ мекунам, баъд дар промои эфир мебурен гап мезанем ки ана намёг метане, ита метане, ӯ хел намёг немая саграй ҳастим ки любой хел гап мезанам. қатӣ любой хел гап мезанам. ин намёг нестай. ҳамин комент ки худат дад мекашиш, фанат и мухлис и як чизе ҳастай ки просто тамошот мекуна, кадом тараф тарафдорӣ кунанд, мақсад кадом тарафиро нигаҳ мекунанд. ма алҳамдулилло ки хизматам расидагиҳаи хизмат мекунем, хизматмон далши мераса, алҳамдулилло. ки баъд баъзе таҳмият метен, мегӯен ки ана намёг метен, ита метен, ута метен, туда-суда. ӯ хеле гап дори занг бизан, гӯ ки ту чӣ намёг метен? ма хай ту гап занам. дар ватсап душмо накунӣ, накаш телефонта, мара чорида напартов, ма ақиқта намегардам. ӯ шердил, ӯ қамарда ки бубро бигӯ ки биё ма гап занам. Всё тамом, гап мезанем, проблема неста. комит ки боши. масъалаи шаҳбоз бародар. шаҳбоз ман қард мегӯм ки пешравие ки дар ту буд бародари азиз, мақсад даромаде ки дар ту буд, агар дар любой тайёво мебудан бародар, ҳамин коршона бас намекардан. михел рафтан мегирифтан, рӯшонасиё мекунам. аксариятша ма аҳамият додаистам, ким чӣ гапҳо меганам, не ки ма ҳамин қадар мегӯм бародари азиз. ният кардӣ, хос аз барои аллоҳ, рафти ҳаҷ. иншоалло ба амраи худо, шери нар, ту шери аллоҳӣ, нигак бародар, ризқи мав, ризқи хидр, ризқи ягон таи мо
дар дасти ягон кас нест юра. И дар дасти парвардигора. дар дасти ҳеҷ ка неста. Ризқи ман та аз ҷониби парвардигора. шояд та мира гашти худованд ҳамин хел туғриш биёра. ҳамин хел як ҳамин мега ки худованд ки ҳамин ба тад намега ки ту бачаи киеву ай ки ҷоеву чӣ кораеву чӣ кор мекунӣ метад иншаллоҳ. барои ҳамқа бародари азиз ман дидам бисёр зиқ меша ака наву духтаракша буд кардана бо нисбат бо иш сар шид ана ҳаҷиу қабул шида ман медонам баъзеш худшонро ки чиё мегиранд мегӯи ки ман намедонам навзам биллоҳ мегӯи ки ягон охи мегӯи ки ягон қудратшон вазмин бошам қудрати вазмин дошта бошанд ки ҳо бес мо таҷи санг кунем ки штоку шонемси ҳаҷиш қабул шида ё нашида ти кида ба парвардигор связна мебуре мефаҳме ки парвардигор мегӯе парвардигор ҳаҷи ҳам шонемси қабул шида ай توبه کردم و خدا قسم کو این ایروی جوانمردی تو نیست. برای هم قشونم سی برادر پروردگار خودش الحمدلله که هر یک کاری خطا میکنی خداوند غفور و رحیم است، بخشنده است خداوند. انشالله با امر خدا همه ما گناه داریم، همه ما گناه داریم. برای هم قشری نه کسی که چیزی میگه نمیگه، فقط خودت پیشروی برادر عزیز. انشالله با امر خدا ما مرد بچه‌ایم، طرف ما لبوی خدمت شید، لبوی شید ما تیاریم برادر. برای که ما کدامش که کدام برادرایی هستن که حرمت میکنن، احترام میکنن، ما الحمدلله که در برشون چختیم. الحمدلله کدامش که ای دستش نمیویا سخن قطعی ما حرمت قطعی احترام قطعی گپ میزنه، ما در خدمت اوش هم هستیم. میگه که یا مرد باش یا در خدمت مرد باش. الحمدلله که این مردم هستم، این در خدمت مردا هم هستم. برای اینکه شیرینار شعبوز جان خداوند پدر و مادر تا عمر دراز پربرکت بده. خداوند فرزندکو تا قاری قرآن بگردونه. یگو مایده زقینه که یگو مایده زقینه که نمی ذره پروانه که برادر با خدا قسم ذره پروانه که همه یک چیزای ده شعبوز جان برادر. همه شیر وقتی که در میدان میبروید بعد شغالا هجومش میکنن. او یک نمود گوشت پرکو هستن که یک نمود سکچه در جنگل شیر که میبیننش شیر یک توقع میبینن بعد یک 40-50 تا همیتا 20 تا همیتا یک نمود گوشت پرکو اگر کمید حیوانات رو تماشا کنی بعد همو سر میکنن همو شیره و یا را شکل میگن. یک نمودش شکل میگن، یک نمود گشت نموش فراموش کردم. برای اینکه انا هر یک چه اهمیت نتی شیرینر خداوند نگهبانت باشه، در امان الله باشه. اگه این دخترش اوجه گذشت با مسئله انا حج تا میبینن که حج شده امسی قبول شده یا نشده. حجت قبول انشالله با امر خدا. پروانه که برادر الله شاهده که برادر سخن میکنی که سخنات وقتی گپ میزنی که ما هم گپویت در کیف میکنم با خدا. خیلی میدونی با خدا ما یکان کسا پس زدنی نیستم. خودت وقتی سخن میکنی خیلی گپوت میدونی خیلی میرسه آدم در دیلش میدرویه. با خدا قسم برادم لکه خداوند ملود میکرد چند قد ملوی سخت میشیدی. خیلی شب بخیر انشالله برادر. باقی در امان الله باشه، خداوند نگهبانت باشه، یگان مایده رو افتاده نشه برادر. ما این مرد بچه ها در بر چختیم. ما خیلی مرد بچه های نیستم که بگم که نیستم. انشالله که چختم. همین کلام قطع 6 تا خستگیم الحمدلله که یگان تش ما شکایت کردی نیستم. الحمدلله یگان تش کامش قطع یا رفیقی کردیم 6 تا خستم یگان تش شکایت کردی نیستم. برای اون قدر شیرینر خدا نگهبانت باشه، در امان الله باشه، صاف پروانه کن. باقی در امان الله باشه، خدا نگهبانت باشه. و پیش
мусофирони гироми қадр мехоҳед билети арзон дарёфт кунед, аммо дар ҳамагӣ авиакассаҳо билет гарон аст. хушхабар: авиакассаи бобои лангарӣ инсоф нав кушода шудааст билети арзон ва боэътимод ба тамоми самтҳои Русия ва Тоҷикистон ва дигар республикаҳо. пули худро сарфакорона истифода баред ва барои дастрас намудани чиптаҳо номерҳо дар болои экран +7 968 664 99 96. бо мо бошед. авиакассаи бобои лангарӣ инсоф.